Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semangat ya. Insyaallah. Sebenarnya berkah sekali gitu ya Kak. Malam sudah siap ya untuk tampil hari ini ya. Gimana kira-kira sudah berapa lama nih hafal? Semoga ada kabar. Ada kabar Ada lomba. pendaftarannya langsung ya. Ya baik, kita ingatkan kembali ya Ibu untuk nantinya jika ada tanda bel 1 itu artinya bel teguran, bacaan mungkin ada beberapa bacaan yang harus diperbaiki. Selanjutnya jika ada bel 2 kali itu artinya ganti soal. Kemudian jika nantinya ada bel 3 kali itu artinya soalnya sudah selesai dan langsung nantinya Ibu akhiri saja ya. Baik, sudah siap? Insyaallah. Insyaallah siap. Langsung dipandu dengan Dewan Juri kita. Silakan Pak Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وما طحاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات
بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. Masya Allah. Dan sudah selesai ya Bu ya. Gimana perasaannya? Lega. Lega sekali ya. Oke baik, langsung saja ya kita dengarkan komentar dari kedua juri kita. Apakah ada koreksi? Langsung saja yang pertama dari Ustadz Yuni Maha SPD, dipersilahkan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah hafalannya bagus, iramanya pun zoomnya dapat, penghayatannya dapat, sehingga kita enak mendengarnya. Kemudian karena tadi ada ada tadi yang salah, lompat, itu terpaksa kita lihat. Namanya lomba ya, terpaksa kita lihat. Innahum kanu la yarjuna hisaba, ketinggalan kanu. Ini pengaruh dengan umur. Biasanya orang grogi begitu, udah lancar, bisa jadi hafalannya ini. Kemudian ada yang perlu diperbaiki. Sayadzakkaru man yakhsha. Khanya tadi tidak muncul. Khanya. Sayadzakkaru man yakhsha. Kha benar-benar dia dihalang. Yakhsha benar dia harus muncul. Kemudian kalau bisa itu makharijul huruf zain yang ditambah lagi angin. Falan nazidakum zazizu bas qad aflaha man zakkaha. Zainnya benar-benar ada anginnya. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan selanjutnya ya kita dengarkan komentar dari Ibu Rosdaniwati AMA. Apakah ada koreksinya? Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Sayang ya, iramanya bagus ya, tajwidnya pun sedikit catatan ini yang ada. Nah, tajwidnya bagus ya, zuknya dapat. Tapi ini karena hafalannya tadi yang teringat ya, Ngeblank. Asal baca. iya ya. Kemudian ini ya, Ar-Rahmani. Ya. Nah itu jadi ya. Terbaca Ar-Rahman. Terbaca Ar-Rahman. Sama bainahum Ar-Rahmanu. Ar-Rahmani yang kedua bagus. Ya. Rahmani. Kemudian mengucapkan huruf sa, yasla. Nah, tadi sudah hadir ke huruf sin. Ya, mungkin kena gugur juga masih ya. Nampaknya cuma ini ya catatan dari saya. Ya, itu benarnya. Ya, baik. Terima kasih Bu untuk catatan kecilnya ya. Iya. Dan semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, tetap semangat dan kami ucapkan terima kasih nih untuk Ibu Siti Aminah yang sudah berpartisipasi dalam lomba Surabaya ini.